ئەمە ئەو کاریگەریەکانی شەڕی پاکەکە بوو لەسەر ناوچە سووریەکانی هەرێمی کوردستان ئەو گوندانەی کە لە هەرێمی کوردستان کە بەهۆی شەڕی پاکەکەەوە چۆڵ بوون. میوانم دەبێت بەڕێز عادل حەسەن چاودێری سیاسی لەگەڵیان گفتوگۆی زیاتر دەکەم. بەڕێز عادل حەسەنم کاتتان باش. ئێستا لەو ئینفۆگرافیکە خستمانە ڕوو کە ژمارەی کێشگار زۆر گوند بەهۆی شەڕی پاکەکە و تورکیاوە لە ناوچە سووریەکانی هەرێمی کوردستان چۆڵ بوون، زیانێکی زۆریان پێگەیشتووە. پاکەکە بۆ خۆی دەخزێنێتە ناوچە سووریەکانی هەرێمی کوردستان و گوندەکانی هەرێمی کوردستان. سڵاو ڕێز بۆ هەوە بۆ بینەرت بەڕێز دیتنا من استراتیژیەتە پەکەکێ یا گەهشتیاوێ قۆناغێ کۆ بیت ئەڤروکە حتا کو زاروکێکیت شێت بێژیت ئەف استراتیژیە نەت خزمەتە کێشا کوردیدایە چونکی قۆناغێت یەت پەکەکە تێدا بوری ئەگەر هاتو مرۆڤ هێری سەپ ڕاوەستێت هەر دەستپێکە دامەزراندنا وێ ئەکە بێژن استراتیژیەتەکە مارکسی بووە و ئەو استراتیژیەتە یا مارکسی بەرداوامی دایە خۆ و پناوێ وێ مارکسیەتێ ئەکە بێژن شۆڕەژگێر و خەباتکەر و تێکوشەرێت باکوورێ کوردستانê pnavê cida cida û pnavê fewdalizmê û axa û derebega û van tişta ev xelkê xirayekekî bijin ji ber piya rakirin û partiyê siyasiyê bakurê Kurdistanê jî ev jê hemî hekî bijin beref nemanê vebirin heta ku welê hatî ku ew tinê bimînît wek hêzeka siyasî ya eskerî li bakurê Kurdistanê. Piştî hîngê dê berexdê evê boçûnê guhartin ê xistine xwe نخواستم پشتی اکیویژن عبدالله اوجلانی جهه پتخول سوریه کری و دلوان جهه پیکرنی دا او رکفتنت نوبرا سوریه و ترکیه دا هاتی نکرن الویره دا استراتیجیت آخو هاتا گوهارتن برف هندک قناغت ید دیتر وچو او قناغ مروفشت بجید گلکت خوشنن اگر هاتو مروفت پرتوکا دا بخینید لیت واقعی دا و کتواری دا اکیویژن هیچ بنامایک بو هبونی نینه او جی ودمایکی گهشتی اوی قناغه بجید ام خباتت کن بو دموکراسی کرنا گلان الویره بسیار اوه مادم تو خباتت که بو دموکراسی کرنا گلان وقتا نه تو بو مافی کرداب دزوتینی نه تا اکیویژن دست کفتیت کرداب پاریزی اگر ها تو اوه استراتیجی بید وی دمیده اوه بسیاره طول باشور کردستان چت کی وقتا وقت مرفتید سر باشور کردستان تا چند آمانجی او آرامی باشور کردستان تک بده بله روژا دیتنامن اگر هات مروف راستگوانه باخوید و پیری بجید روژا پگکل 83-84 هات یا باشور کردستانه و حتی کنو که ضرر یتوی گلک پترنش باشیتوی اگر هاتو ام بجین هر باشیتوی نبوی نجی یعنی مینا خل سال 88 دم انفال دا و وضع کرده گلک خراب رول پککی رولکی باش نبوید قرطال کرنا حوالاتی کرد توان ریدانا دا السال نطویه که سرهلدانا یا کردستان دا که حتی که دجمنی جی اوید که کرد جی نوین اوید که کردستان جی دا گیر گیری اعتراف بحکمت هرما کردستانی و سازیت کرده کرین دی برخ ده هیزا یکانه یا کوب ناو کردی که هیچ اعتراف پرلمان کردستان و حکمت کردستان نکری او جی پککه بو و نبس اعتراف بی نکر بلکه حاول دا بهت بدیلت یدوانا جی چیکن هاد کنگره که نتوهی دانان دل اوروپا بدیل پرلمان کردستانه هاد جمهوری اگدان ناو جمهوری زاب بدیل یه حکمت هرما کردستانه هاد لشکر اگدان ناو لشکر باشور کردستانه بدیل یه پیشمرگی کردستانه و به بچونه داده برخده هر نوتو چار دست هاوت نه و جایی چک را کر بو ویران کرنا کرده اوا کنو که هودیتی که هنده گند خراب بوینه اول ننو کنه اوش نوتو چاره وره
اکی بجن اف گنده همی اخسنت ماترسی دا بله. که امنیت خلق کردستان اف خباته و اف تکوشینت کری دا اف گنده بین آزاد کردن خلق ویب آزادانه بچیتت ناف گندت خدا و جیان خویا روزانه نه بس شروع آبوری و ها رگیان بلکه حتی شروع درونی و اگر ها تو تسقه که دا بجی او سق روزانه دنگ توپ و طیاره و کشتن و اویدی بین گوهتا او زاروک ده چه واحتا آوا کرن او مروف ده چه واحتا آوا کرن دیسان شروع سیاسی و اره کردستان یا آزاد بوی حکمت های پرلمان های وی دمی ده حوالاتی بیشت اوه چه شرل ویره راستی جی دیتنامه اکو هبونا یا پککیل باشور کردستان هبونا که نه روایه و خدمت ها کشا کردی نکریه و از باور نکرد بکجی بلکو کارتی کرنا خوشی ها کری حتی جروی استراتیجی و مدویت پراستیجی پیچه که پیودی بکن یعنی اگر ها تو ام باشوری کردستان بکنه سه کجی ده برخ ده کجی اکل شنگار یا بویا پالا پستی اکا مازن سر کشا کردی کجی اکل دیتر دشتا میسل که بیشن هر چند هایی بکا ساروخ کاتیوشا و اف تینا که بیشن پرلمان کردستانه و ویگا ویسح که رخ گرمیان راستی جی پیتوی حکمت هرما کردستانه و کلینه که استراتیجی بکن بو رخ گرمیان چونکه لوی خبات که مازن یا تیتا کرن که همان آریشا یا شنگار دل رخ گرمیان و حتی تیتا مخمورده چه بید بله برای عبدالحسن نوسر و چاودێری سیاسی لە ئۆستۆکانمان لە دووە کۆلەگەڵماندا بووین سپاس بۆ شرۆفەکانتان